Ibihe byiza kuri wo kurya ibiganiro bya Mugari Media TV nizere kumeze neza. Nyuma aya makuru kanyahere mu gihugu cya Mali mubwire ko Mali itazongera guhabwa imyitozo y'igisirikare n'ibihugu by'Uburayi. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wafashe icyemezo cyo kutazongera igihe ingabo ziri mu butumwa bwo gutanga imyitozo ya gisirikare muri Mali bitewe n'aho politike yerekeza n'uko ibintu byifashe mu bijyanye n'umutekano nk'uko itangazo rya komisiyo y'uwo muryango byabivuze. Mali igihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika cyowe n'agatsiko k'abasirikare kuva muri kudeta zo muri 2020 ngo ni kuvuga mu 2020 kugeza mu 2021 aho igisirikare kijeje gutanga ubutegetsi binyuze mu matora mu kwezi kwa kabiri, nyamara amatora yigijwe inyuma kuzageza ku itariki itarasobanuwe hashingiwe ku bibazo by'umutekano byakajijwe n'ibitero by'abajihadiste. Ibihugu 27 bigize umuryango umwe bw'Uburayi byumvikanye kutazongera igihe intumwa zoherezwa guhatana imyitozo ya gisirikare mu gihugu cya Mali nizirarenza tariki ya 18 y'ukwezi kwa gatanu 2024 mu gihe umuryango w'ubumwe bw'Uburayi zabo usuzuma icyakorwa unagirana imishyikirano n'abayobozi ba Mali nk'uko bivugwa mu itangazo ry'iyo komisiyo. Izo ntumwa zari zarohejwe gutanga imyitozo no guha intambwe igisirikare cya Mali n'itsinda ryari rigizwe n'abasirikare 700 baturukaga mu bihugu bigera kuri 20 by'Uburayi mbere y'uko umubare wabo ugabanurwa ku buryo bugaragara. Hanyuma reka aya makuru nyakomerezi mu gihugu cya Amerika mbwira ko Perezida Joe Biden yashyiriyeho Israel icyo bita nyirantarengwa. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yamenyesheje Israel ko nirasa mu karere ka Rafa kahungiyemo abarenga miliyoni mu gihe intara ya Gaza yagabagamo ibitero azafata icyemezo kidakuka cyo kwihagarika ndetse no kwihagarikira inkunga y'intwaro. Iyi nyirantarengwa yashyiriweho inyuma ya Israel yohereje ingabo hafi y'aka karere zigafata umupaka uhuza Gaza na Misiri igamije gushyira igitutu ku mutwe wa Hamas ufite imbohe z'Abisirayeli kuva tariki ya 7 Ukwakira mu 2023. Mu kiganiro n'umunyamakuru Erin Burns wa CNN, Perezida Biden yatangaje ko nta kibazo afite ku kuba ingabo za Israel zigenzura uyu mupaka, ariko ngo nizinjira hahungiye abaturage muri aka karere Amerika izahagarika bidasubirwaho intwaro isanzwe iha iki gihugu. Perezida Joe Biden yagize ati ntabwo barinjira hari abaturage, icyo bakoze ku mupaka kirakwiye. Nibajya muri Rafa ntabwo nzohereza intwaro zimaze igihe zifashishwa mu gukemura ikibazo cya Rafa n'imijyi na kiriya kibazo. Perezida Joe Biden yasobanuye ko icyo Amerika ishaka ruko Israel igira ubwirinzi n'ubushobozi bwo gusubiza ibitero bituruka mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, agaragaza ko yicuza kuba ibisasu Israel yahawe byarifashwe mu kwica abari batuye mu gihugu cya Gaza. Biden yagize ati abaturage barishwe n'ingaruka z'ibi bisasu n'ubundi buryo aho bagiye mu bice bituwe. Umunyamabanga wa Amerika ushinzwe ingabo Lloyd Austin mu cyumweru gishize yatangaje ko ubwo Israel yateguzaga kishobora kugaba ibitero muri Rafa igihugu cyabo cyabaye gisubitse kohereza intwaro i Tel Aviv. Ngushimire ariko komeza ugira ibihe byiza ndetse no kunogerwa n'amakuru ya Mugari Media TV. Gusa nkwibutsa gukora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru, ibiganiro n'ibindi byiza cyane. Mugari Media TV komeza kugutegurira. Komeza ugira ibihe byiza. Nge nitwa Patrick.